armée. Fala problème yenye Tshisekedi anakumbana nayo leo. Armée hawezi kufika hata huko chef de l'État. Kufika tu na kufukuza watu yote tu limon ya hivi. Unajicreate problem. Na ndio maana alikamata temps. Wakati ya Joseph Kabila hamutasikia kama Mutusi aliingia muboloko kule. Lakini leo tuko nasema hapa. Unakuta maofisier Rwandais tele hivi banayala mundoro. Beko te. Na yako anatusha mwenye anapata ka problem kadogo tu ana mutupu. Na kata problem ana mutupu. Mukupima kuangalia namna gani anaweza arme kuiorganize ili arme ikuwe na batoto ya nchi. Anaorganize arme. Anapeleka batoto kwa mafunzo. Tshisekedi alifanya kazi kubwa. Anadote arme. Alikuwa na malengo. Na ndio maana wakati wote walikuwa na mulomba negotiation na M23. Alikataa. Alisema hawezi kusema na M23, atasema na Rwanda. Sasa Rwanda ndio anamuagrese. Na kweli Rwanda ndio anatuagrese. M23 ni kitu kimoja hivi tu kenye banaunda pale tu. Misiabu kubwa mpaka banyanganya hii eneo. Wao watawale yuro ya budongo na wa imperialiste wakwe waingie chini ya bulongo. Tuko pamoja? Njoo mission iko hapa. Na sisi wote ikiwa wale wa bwana wanaingia, wanaproklamile eta yao, wanatufukuza hapa. Wandugu wapenzi, hatutapata nchi, msiwani tutapata nchi nyingine. Kama unatoka hapa unaenda Kishasa, utaitwa huko mgeni Kishasa. Ulikimbia kwenu, uliacha unozisha kwenu. Haiko vile. Tuko wengine. Sasa tutaenda wapi? Watoto tuko na zala. Tutawaacha wapi? Mababa zetu, wakambo zetu walituachia hii udongo hii. Hii udongo hii. Hakuna kitu iko na samani wa ndugu kushinda udongo. Na ikiwa tunazarau udongo, tuko naona sasa vile mtu wa M23 akuya anakuita kwa telefone, sababu anakupatia $1,000, anakupa nini? Wewe wote unaregea. Unasema wakuje wapite. Tuko na regrete sana kusikia mkongomani mmoja hapo anasema kwamba muache wajipitie wajiendee. Unajua wako wanatoka wanaenda wapi? Kwenye wanaenda. Sababu gani? Hapo na solicite bampatie kazi Bukavu. Bampatie kazi Uvira, watampatia kazi Baraka na fasi zingine. Wanaweza kukupropose, kukupatia kazi leo na wanakamata na watakupatia ile kazi. Na kukuua wanakuua. Sie kumaono yetu atakuwa tunawaza kabisa kama huyu M23 tunaweza pigania naye hata hapa Kamanyola. Ndio maana tulianza depuis 2023 kama muliano tulipata mawazo sisi ya kuanza kutuma watu Goma. Tuliona kwamba vile angali anatoka kule angali anaingia. Adui ilifo kumshambulia ile fasi angali anaingia kule na kumfukuza kumrudisha kule. Sababu akishaingia Goma, akishaingia Bukavu anakuja watoto bavoyuba kule bataingia mwele ma movement. Kesho itakuwa sema naona mnakuwa napigana wakongomani kwa wakongomani. Unaona? Hata hapa akiingia leo hapa, huko watu watajiunga naye. Haiko vile. Akiingia Fizi huko watu watajiunga naye. Msizani kama watu wote wanakuwa na mawazo moja. Hakuna. Lakini hapa tulipata blockage hapa. Blockage tulipata hapa ni blockage ya huyu Rama. Huyu General Rama alikuwa hapa. Kumbe ni LCD wa damu na anaoa wale ndio bibi yake. Unaona? Anatuzuia. Anaturudisha hapa Kasenga hapa tu. Boti zetu kuegesha pale asema mpande maboti tena murudi. Huyu bwana ako na mawazo gani? Anatugeuzia maneno asema beko naenda kule sasa bwana njoo wataenda pokea M23 kule. Sababu wanapita hapa banaenda kule kwanza abakutuambia mareji ikakuwa mingi. Lakini tunaendelea kushukuru Mungu sababu yeye naye walimuingiza ndoro. Ndio. Rais alijua bakamuingiza mule. Alafu kitu ambacho tunapaswa kujua hapa wa ndugu wapenzi. Kama
hatukufanya umoja, kama hatukusimama kama vile wanaume, wandugu, tujue kama batoto yetu njo batatujije kuwa batretre. Batoto yetu sisi wote tufanye kitu kimoja kadiri maproposition vijana hapa, maproposition mzuri sana. Tuangalie kitu gani tutafanya. Tusikalie malumbano ya sisi kwa sisi. Kama tuliwaita wa komanda axe, tuliwaita sababu kitu ya kwanza tufanye prise de contact, sababu tangia tuwateue kukamata ile maaxe hatujaonana na nyinyi. Tuangalie tukamate mipango pamoja, namna gani huyu adui atashambuliwa. Tunajua kwamba sie wazalendo tuko na double dépendance selon organisation ya Kinshasa. Tuko na double dépendance, tuna dépendre opérationnellement, administrativement kwanza tuna dépendre na ministère ya défense. Ministère ya défense yani coordination nationale pale Kinshasa banafanya maproposition, kama ni kunome batu, kama ni kufanya nini, wanafanya maproposition banapeleka ku defense. Ministère ya défense inatosha manomination, inatoa manomination. Hii ni dependance ya kwanza, tunadependre na ministère ya défense. Dependance ya pili tunadependre na état major général. Tunadependre nayo kunini? Tunadependre nayo sur le point opérationnel. Kwa kumenema operation ni lazima tukue pamoja, tufate mipango ya army. Sisi tunaruhusiwa kufanya ile mazungumzo kule, donc haituhusu. Tuko na regrete na kitu kimoja. Kuko watu wengi hapo utasikia kwa mitandao, watu wenyewe wajue vitu vya ndani. Wanasema no, ilifanya nyinyi mwanze kuitwa mwende kumikutano kule Doha. Mnasikia vile? Kama sisi tunaitwa kule Doha Qatar, tunakwenda kutia sahihi yetu pale, na sisi hatutapigana. Ndio. Tunapatia adui nguvu. Tunapatia adui nguvu. Unasikia pale? Sababu sisi hatuko kule. Alors ndio maana sisi